I pozdrav svima, ja sam Ena i dobrodošli na moj kanal. Ema i ja idemo u napuštenu kuću, što će biti vrlo zanimljivo. Tako da, ja čekam da to sve snimim, da budemo tamo, to jest da dođemo to tamo i da sve to snimim. Jer sam to već malo duže željela učiniti i danas je taj dan. I obavezno prije samog početka videa lupite like, subscribe na kanal jer zašto ne. I vidimo se kad dođemo. Jel otišao? Oh. Ja nemam pojma, je me on vidio. Ja sam tamo išla izvirit sa vrata. Pa sam... Znači, koje je sigurno mjesto za bicikl? Ima tvoju ovu nogu. Ok, ljudi, moramo tiho pričati, jer ne želimo uznemiravati susjede. Uglavnom, ovo je ta kuća koju smo pričali, tako da sa turnejom kuće krećemo. Nije kao što sam selom išla. Mračnije. Jedan prozor. Nice. Idemo dalje, idemo. Mene ovo strah. Još jedna prostorija. S prozorom. Istina. Još jedan prozor. Što ja imam? Pogled na van. Ovo tak nesigurno izgleda. Mi se smijemo. Nismo normalni. Molim. Cijel. Što sad? Evo ovo je. Pogled. Ni ne možemo gore ići. Tu možemo. Gore ja dalje ne idem. Sigurno ti je. Op. Ovo, dati sponzorit. Nećemo sponzorirati. Mi ćemo to brzo. Znači, Ema je odustala. Idem i ja odavde. Opet sam stala. Ja se nadam da se to samo se stvorilo. Idemo natrag do bicikla. Jesi tu? Dobro. A nisam vam ni ovu prostoriju pokazala lik. Srce vapa. Mi smo i dalje u ovoj kući, ali lakše. Art. Ono, to bi bilo to od ovog videa. Ema. Like, share, subscribe, jer ovo je bilo zbilja neugodno iskustvo. Vidimo se do sljedećeg puta. Peace.